NPP for muntie na sopam. NPP no omunnia no baako. Me na shamre bi ye ba ma o ka kire se ba wumia entimi nya. Same ka kire no. Te wo se NPP no mo anu ye baako. Omanu ye baako mbeti. So mo anu anya baako dia party no be wu kura. Ebi no work omo. Enya NDC for na work omo. Omo ho a na work omo. Omo a na atwe ye omo ho. Enti na me ka kire se ba fan fees wo ye na maame. Saa no wo ye ono ano. Ade hye mo bibia kwa ba eba 2 ma GH so ebraso na e kame ese NPP ene eye na ban de niam a ekokọ okoso ho na no ayeden na we achidifo akodi we achi wo chena na we achidifo akodi we achi 220 all declaring your support for yeah. Just last week, we saw a similar number go to Kennedy Agyapong. Wait, please, let him come. We saw a similar number go to Kennedy Agyapong, yes. I want to find out if any of the people that went to Kennedy Agyapong is here. We're all here. We were here. Go ahead. Go ahead with your question. We're all here. Please, let me answer. Please, allow. You go ahead. Agyapong invited all of MPDCs. I was there myself. Did you throw your support behind it? We did not throw support. Nobody. His assertion that over 250 came to endorse him is false. Today, listen, Chief, you have asked a question. Today, we are reading a statement on behalf of all of us. There was no statement read at Kennedy Agyapong's. Nobody declared any support. We spoke, we wined, we dined, and we left. Today we are showing our support with a statement. Thank you. Eno na ama se NPP party ni mu cheche. Kwena Aisha e won nsem bi ka e fa sa se we hu ka me ho ani ni nko. Na Aisha mu akwa ba e ba 2 months. Nyame ado. Adwuma moye. Boko. Eta nyame ase. E da won so ase papa pase ba bia na ye bra onya abotere ene edi nkomo. Ensem we koso we NPP mu no. Ma me dia na obeka fa ho. Ade ameka fa ho se me chiacha matiefo nyina. Mo abro kire ne Ghana. Mo hwe na na kwan Aisha NPP fo mu ntie na sopam. NPP no omunnia no baako. Omunnia no baako se. Se no anu na akwa 3. Alan wo ho. Mebo ana. Ana we Kennedy Agyapong na bawumia ho. So Kwena Shamre bi ye ba ma o ka kire se bawumia entimi nya. Same ka kire no. So opeso ye de a. Won hwehwe ye kira kwan na. So me de number no to so wan fanfre. No office me di agoro. Wo ye seremni me ye seremni. Eni enum de enti a. Me ka kire se hwehwe ye kira kwan. Nso de aye agudi. So what ya say? Te wo se NPP no mo anu ye baako. Omanu ya baako mbeti. So mo anu anya baako dia party no kura bewu. Na engu ebewu kura. Ebewu kura wo kwan be. Adenti na enwu. Me ne omi enu na aka isika bom na yedi dwa. What ya say? Na akire de ana timi ha, waka me ha. Na me say okay fami mi sika mame. Me ne anya adwuma bioma. Let's ebia me ne ukase na wu sika no so e de na beba. Na che se guma adwuma ne gu. Agu sika no so be hye. Enti MPP for mo anu nya baako. So mo anu anya baako a sunsumo no. Ebinim work omo. Enya NDC for na work omo. Omo ho a na work omo ho. Ba ye njira hanka omo fa number no omo hwe alaje sedu akira kwa me donyame. Oba bibia ma omo amakwan ni nyina da ho. Na che se bibi na asi kwan ma ntimi maso. Omo na work omo ho. Enya sabi obi na work omo ho. Omo na wi ye omo ho. Yase ba fancy wo ye na maame. Onim so wo se na to. Ase na bra ba aka ho. Enti omo anu nya 1. Enya 1 na chi o. Omo hwehwe alaje sedu. Na kira kwan system dronyame. Enti saade a party no. Ebe sasa bi wa soja. Na je na dum kura ahi kura aka nso no. Nso kura ka ho mbede nyame ase. Ebia na nso no ponsu be ba be fa akọ. Na eba ne saa no a eye backing bi sunsumu backing. Eye sunsumu ne ye work wo mo. Omo na atwe ye omo ho. Enti na me ka cho se ba fan fees wo ye na maame. Saa no wo ye ono ano ho. What ya say? Wo mo NPP for na atwe omo ho eye omo ho edi omo ho bone.
eye ade bi esese sie ana sese bi nipa binum ne so sase enya nipa bi o mu firi baabi party baabi na eye wo mu wo mu a na eye wo mu sese die me ma we nkọ me nso me ma we nkọ enna sese ato NPP fo no what you say enti do mbe ne say ye de number to so mo fa number no na o mo ne papa ndi nkomo okukuo mu ne hwade na jese kona sha o case su se wo mo pese wo mo di akonwa no ana ne ma nyina ye kama wo party ni mo na 4 years time o mo nsan bra no o mo hwehwe papa na kira kwa alaji sedu ikwala o mo hwehwe na kira kwa say ye ba wo me wo ba wo me kwa de wo ye no ye abusua enka wonto amamere na amane me ka ye na nka pick number no fast wo hwehwe papa na kira kwa ene nka otigana konwa so na se wan hwehwe papa na kira kwan de ya sa akwese bi wa hono gale na obi afira kira be hwe agu no e be hwe agu de bi asa na nyame ampata kora bi ada koro betumi asesa na last de anua agu mu ntumi asesa ne wadi ade a me to ama omo no asem ni mu ye mi asem no kwena sha se eba ne se eye ahensam tumidie hu nsam ne ade no a se wuyi bambo firi ho no mu a ebe ye yana ebe da ye hwe akonwa bi asunsum ta kire what you say akonwa bi asunsum ta say in the gomba fo say wuntumi ebra ahenie no fa ho embe mpo na odi sike ba be toboa the gomba fo ye nton ya henie enti nana se tutu mabu mu we dia nana mesra me ka me kasa papa no ba ye no di achia bia no wa ye ne yi enka na henie na o moton ma nipa no na no se tutu ba ye adidie no wo an munkosi no hene adidie no wo an se ni wo wudiska papa kope ba bi tena sa na tie enti akonwa bia huhum ta akire what you say enti do de na hi do be ma na akosi ahine bia no se dia na no se tutu di mu no kura no sa kwan na no nso befa wa hene na waje ma hine ama me no enokuredie ene kuroye na wo pe no wo ben se sa wa hene nso be de wo besua nana no wafa nana na amantuo no na bibia yi aha kwena sha ye ntwa ye ni enhwe eye ena me de wa bobosom kese no so efre ne sie wo hoi sasabe mpreduasa enwuro ma abobone se ya homo oda fomi wakawa sie alaje se du kwala e wode ode beye e be kotatahwe se ya wo wonya woda wonya bedu na so ne ya wode oba ye 4 times be ma 3 times wode betwa hia no esie ne sabe ntese sia sa age kwan ahya se esie ma wode ya me kwa me fie nchen okwa enya yie onye enya adwuma wono alaje se du kwala no enye sabi na anu se no de ba be ya ma wanya wo no enna nya awia ketekete anadusum ena obeba abaye amamre ne amane wo sere age aduro de ama na se wo twa se esi agina me fie kwan ahya wo kwa enya adwuma da enya adwuma eji se wo nam alaje se du ikwa ala wo ba wonne be ya amamre ne amane ama wo benya wo se wo America wo nya krata afa na opese wo kọ wo ton ade a ye nto wunsam ya wo hene yesi ya ji wunsam srade ye bo wasesa wo ba ji lodu ebehye ba wo ba alaje se du kwa lawo wo bia duro no be ma wo de be horo wonsa wonso kọ sika be gina wunsam what the make ka kire no yare afre no gonorrhea HIV and spiritual marriage enti we no spiritual bath wafa wo ba wo be ma wadware ka wo ho o de be hye wunsam ama wo inshallah say ya anajo woni yere nso ade be che no na wo no ba da yare afre no HIV spiritual bath spiritual marriage me pe buro kire kọ kwan ahya me wa buro kire me nikrata me yere nwo fibroid age me yema fa koko diabetes edam etwere be ma ni monyama ya tonsa edi agu ne yem ade achi no wonnom nsa na wonto no bra hwehwalaje se du equal alla na kire kwan sa sikai enie bu ha ekutami eye adwuma bia eye emfa so wo aburo kire ebi amene wo kase abaifu tata wo aburo kire ade sa wokoda wontumi na wadwuma ya basa wo behu alaje se du equal obe sikan de ama fokoto dem na hwa baifu bi antumi mpinchen wo ebi amene wo kase wo aburo kire wonya adwuma nye hwehwalaje se du na kire kwan wo be ya ade asende ama wo dware na wo de bisra wo ko obenya adwuma ye so what you say pa enti sika sama me kana laje se du kwale wo nkum ni pa eye kumfa yeku no wo ba wo be kire de wo be niam abe pa ba wo be di enfo na adwuma wo ye wo ba bi wo sabi wo se menya ware ya to mo ti ebe ma e de ama
wo be ma bi aba wa kwa no wawu sana pe man so ye to mo tie ba ma ware a wo ko ro oba bia na ye se busua na ware nko kwa no wawu da bi hwehwala age se du ne kira kwan wo be ma wo yira ware wo su benya kuna ware yare asabi efra no oda epua sabi mpredua sanana no mesere meka sa yare no eyanim gu ase yare eyanim gu ase yare pa sabi etimi gu na wo fi se wanya omense se ukoya eyensuka ne nyina age se du ikwala o wano aduro wo Square I say sometimes in the year no baby or honor mua. What do the baby born so I just was snippet. Sabema, you say no, I just was snippet. I don't know. A soon be a soon ya to sabi predriasa, a drama whom the amano. Into Bema be obessing the person the person in a tibacafo. What in the knitting soca from Probeja near Jano. And to Shalaji said in a cheraquine. Wabeya diamo, Pons war, Lestic war, Bearman so for gas so and also a pada. Wo ya boam wanya yiri aware wo boa wa ma hunso anya kuna aware what ya see aha kuna shamati ase na ensam no ya na mu wode na so brand ya de adwuma ya de si ade na wo ka ade a meka kire omo ne se Ghana wa buro kire sa ya de number no to so amommo de na momfa yare afra ne HIV diabetes gonorrhea etwere edam pressure what ya see meton ade ya yento me yiri nya wo kwa sha me ba mamu nye den kunya madwuma kura sei kwa sha sika nyina me nsem ne nyina ne so be hwehwe age sedu na kira kwan de wo hia bi afre no de wo hia bi a na ne kawa no kura na ekumi no kawa no wafa ana sister say da wo nsem a me say da de wo be so bia ye yedie de wo be so bia ye sikasem what you say esan ye bambo ka ho Mera se kunaisha. Enso me dama sente wasa me de number no to so. Okay. Na wo frɛ na senya kunaisha na fire me soro ma obumfu. Sabi wo papa na wo company na wo maame ko secretary wo. Wo nam secretary no so na wo hu wo maame no. Me nko school. Enti wo frɛ me na sa be ma afa. E bia na alaje se edu no. Na ni abere. Wo adwuma mo efse ebere bia ide ayarefo ba. Enti e bia na me mben phone na sa be ma bi fa e ma obumfu. My number is 055 123 2721 055 123 2721. Meda se kwenaisha so debre emaye adehye aha na ye di esie ne number no guso da screen na se bibi ha o efa sunsum ne honam ani na pese obi bua wa frɛ no na obenya abotre e de ama na afi wo so wa kyerɛkyerɛ wo ha onimu e de akyerɛ ne tu ma GHS ni afi no ahia me a ba wode so obe subscribe ya like ya share video e de ama me no abobro no so sebe ye e de upload to ma obenya bia hwɛ dwaso hema e na so ebre be mu a ye be saba mo nkyɛn.